Ya admiti al Philippine Drug Enforcement Agency 9 o PDEA 9, designaw aquí na syudad de Zamboanga, kaya menoraya el supply del droga na syudad de Zamboanga in mga cercanos probinsya. Base na obserbasyon del PDEA, este el epekto del mass surrender, resulta también del oplantukhang o tuktukhang nyo del PNP. Notable según este na mismo syudad de Zamboanga que el epekto, amo el subi pa el presyo del shabu. Asigun con el Deputy Director del PDEA 9, Director Levi Ortiz, este por causa aplicable también na droga. El law of supply and demand del economics, que hindi lang namang importante comestibles aplikable. Yung iba na who still persist in the selling of drugs, they take a big risk, no? At saka nahihirapan din silang kumuha ng supply. So for obvious reasons talaga, tumaas yung supply. Tumaas yung price ng drugs. Pero el otro analysis del mga law enforcement units el posible también abahan na barato presyo el shabu, como vendida del bulto ya para man-dispose lang con el shabu por causa tormento el transaksyon este tiempo. Asigun con el jefe del mando policía local, Superintendent Luisito Magnaye, na antes valor de 3 para 5,000 kada gramo. Tiene asigun aura, talya lang na 2,500 kada gramo. Sa Zamboanga City, isa pa rin tayo sa mga sabihin nating pinakamababa na ang presyo, mga nasa 2.5. Unlike sa ibang lugar na talagang matataas talaga ang presyo. Uno del mga rason taaba el presyo del shabu aura amo el 6 para 9 operasyon del pulis cada día na diferentes mga lugar, como el mga drug bypass operation, donde necesita sila o forsaw sila man-dispose con el droga na baho lang presyo. Inasubida del presyo por causa, ta falta también el supply di ila este tiempo. Asigun na PDEA 9, ya pwede akuhi ko ng mga sources del droga na usamis ilanaw, kaya taman supply droga aki na Zamboanga City. Pero tiene también asigun syempre kanila, tausa ko ng lamar para leva droga como aliparte na rekodo, donde 3 mga suspetsyaw na operasyon, el tamuri este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.